Keperlok borok kane gede ke risol jong ke laki draw ke bapang Khalai hanin ke kandu Tarik ala Rymbai. Bal pang Khalai da ke Kutsiprat Higher Secondary School la Rymbai. Haga bagi peras ubi nongkong unyok da ke tar ubi abar unyok da ke alto kiten ubi balai unyok da ke skuti. Dia bentang ini pej je kinambar ke bapam hakane ke laki draw. Kinambar jong ke first prize kata de ke tar ke longkum ne san ar khandai khandai khandai. San ar lai teli ke khandai. Kinambar ke bangat haka second prize pat daka ultu keten kide kine saulai hinriu we hinriu saulai hinriu we hinriu. Kinambar jong ke third prize pat kata de ke skuti kide kine hinriu pra pra we hinriu pra pra we hinriu. Kinambar ke bapam jong ke construction prize haduk santali san hajar marwai kubanakong we new hinriu not khandai we baar hinriu ar not ar balai hinriu not pra not we basau new san ar we ar basan we khandai sau we lai ke perlok borok kine kide kinambar ke bapam hakalak kidro bapang Khalai hala Rymbai pejar ke bah kan nasib ke jong phi.